Pak? Oh, Keluarga? tetangga dari Sangala. Oke, bagaimana keluarga? Sangala. Itu lagi bos. Oke, bosku. Wah, mantap. Enggak, boleh bosku. Keluarga dari Bau. Luar biasa, guys. Kita jumpa lagi di sini. Berah. Besar sekali Perna. Sempit. Ya. Halo, selamat Natal semua. Ayo Grace, ayo. Ya, dari Bau semuanya. Dadah Om Pi. Dadah Om Pi. Dadah. Masa Yuel? Makan kina ya Om Pi. Ya. Sama tuh dalam lah. Ya. Kasih Om Pi. Oke. Mantap. Halo, udah. Toli-toli. Iya. Oke, luar biasa toli-toli hadir di sini. Orang toli-toli. Toli-toli. Bagaimana ya Oke, Bos. pegawai ini? Aman. Selamat Natal bosku. Oke, Terus selamat. semangat Weh, liputannya. selamat boleh, weh. Terus semangat liputannya. Iya. Oke, sama. Oke. Halo, selamat Natal Oke, dulu. selamat Iya, Natal. Natal Oke. dulu. Ya, nanti lagi Hore. kita sambung kalau Yo. udah tahun baru. Selamat berkepia. Tak barang Oh, teh. kesibukan. Iya, Le. Hari sini no Pak, aku apa dongal. Iya. Oke, bosku. Istirahat. Oke. Di mana? Mana? Ayo, aku selfie. Kamu kita lukis sama. Enggak masuk lah. Nah, sekarang daging lagi dinaikkan ke atas. Daging babi. Ya, naikkan ke poraka, guys. Ya. Ini kita ya, di atas sudah ada daging kerbau. Jadi yang di bawah Dan tu auto jong lap pada auto silap ayo na macet mo yung ta auto no tak ada bisa lihat tu auto DD 1354 US na DP 1316 KI Innova Solavansa tabe Innova putih, Solavansa putih, tapi tak geser dulu nah supaya tidak macet jalan di bawah. Terus semangat. ada ya. Oh iya, sama jam 11 siang tepat kita ibadah bisa tutup manimbang sholat anondok dulu na bendang bendolo kesempatan. Yo. Setengah jam siapa?
Yo, depa kesempatan setengah jam jadi terpanoni Midolo. Oke, lama nih bengom kita guys. Oke, di Verja ada per 5 penusuk. Nah. Tapi teman-temanku, ternyata ibadah sudah harus kita mulai. Iya, jadi minta maaf karena laporan ke paroki memang ternyata setengah 11 dan tidak bisa lagi ditunda-tunda. Jadi minta maaf, sabar aku mu. Kita istirahat dulu karena ibadah lah dapat mula bro. Iya, harus semangat. Iya. Batal guys. Dalam asumsi untuk itu waktu disepakati dilapor ke paroki jam 10.30 dia di andai itiro itu antun namo. Nah diharap lagu kita itu soal nasab. Di Pukadawang mo. Ya ke budak itu malah sumalong malikat ibadah tidak akan pernah dimulai. Iya. Di situ kawan saya ada tuh siulo tuh waktu dua itu mak kompor sebisa mungkin kok memang bela-belai. Iya betul Pak. Ibadah tidak akan dimulai ke budak pintu malah sumalong sama malika. Sebudak patu kita singa mau tak besar. Mohon maaf deh. Yo, sekali lagi dia toh pokade kayo sa mga namanghanang iliyong Avanza dengan Innova warna putih tolong digeser. Satu, dua, tiga. Iya, atau naleparan untuk ibadah. Betul Pak. Sebisa mungkin tarapa salunasan. Nah, ibadahnya akan dimulai. Ayo, ya tuh
zaman tu sementara apa di zaman tak bisa dihentikan ko tak kumua di lagi tapi ya dipela-pela supaya umur dekat ada menimbulkan bunyi-bunyian. Ayo, jadi yang tu kata para tu ibadah pemberkatan tokoh dan nanti yang lo temo lo dia untuk kuah tapi ko kalau na pastor para pengantar para pendeta sa tabi lukyo tu pira-pira tu sito itu kon dan kepelukan tu pada rampo nanti kalau temo yang kata juga lah ko Bupati dan Raja tayo juga lah ko wakil bupati camat Kepala Lembang siya batu pira-pira tu anggota dewan rampos selagi nanti kalau tetemo. Nah, adapun susunan acara tu lata pogau nanti malam tetemo pembukaan sebentar berlangsung kemudian arak-arakan lemtuan maka beri posara ina kemudian ibadah yang akan dipimpin Pastor Bine. Setelah itu umparampo malangada tu lana parampo patondongan soal keluarga acara seteruna penyampaian pemerintah tu lana parampo wakil bupati Tanah Toraja, kemudian yang keenam penyampaian dari keluarga Tulana Parampo, Bapak Anak Kerajaan Agung Kerampoi, kemudian acara yang ketujuh pembacaan silsilah tokoh di sini Tulana Abasa Bapak Niko, kemudian acara istirahat. Jadi yang tu indam de silu nasang lata paranduk tu ibadah pemberkatan tokoh dan lantai malu demo, nak kutole silu nasang kutole pa kukuah minta tolong kaleta kasih tolong tanah apa soal nasang. Ayo, betul pak. Sepanjang ibadah kuarap tak atau bisa malingkan. Ayo. Jadi yang betul harapan juga kami soal nasang di kuah lupa karena jadi pemalah tas soal nasang bisa rangkum mana balangan olor pemutua dari itu nang ada penanta seturun apa pemutua. Yang mau indom dia selasang baik komita pak tutup penanta tak paranduk itu kami nombang pemberkatan nanti yang lo temu. Opat kontainer.
sanana ambena anakna bena masalo. Endol paana buang matua dona kasalamara. Sia kalim buang bobana mintu pasake. Urondong komi solana asa. Toma tuanku sia silu solanasan lampa kamarokna buang matua. Nalambi deanglo main. Nadete limula ma ya jadi. Allah mengganatan nama. Sangalat TV. Baik, terima kasih Musti. Selamat Natal. Selalu eksis, selamat Natal dan menyosol tahun baru. Oke. Luar biasa. Batina seraguna ewanan sola tandenek. Ladina ayu pasudun nilanang lolona. Aluna. Umpahuku ilandang bendau-dana. Sanggana. Bisa bangunan digente tongkonan. Bisa isunan. Ini kita pati-pati itu sih, Pak. Sete bayi manki parang kumbakan wagi nyona buang matua lante Allah kote mulante kula irante mulante belan. Makanya buang kabenong banta siapa orang ini. Kung kami ya, kung wala kang kailangan, makam iya. Panitan ako, panitan ka daw. Ope, sa silambanan. Na nakikita ka na daw. Ondo bilakan ako kemana putalang tumaka po ng tao lante kong kunan ko ni Batina siya din ewanan sulatan dilimpa. Mama sena buang matua pasak kena buang matua lato mintu imas sulanan sangni somo batu mempayang lapa lupa talu lolona apa tahun ini lolo tahu lolo batua lolo tanah. Oke, baik. Ya. Dari tepukko. Tepukko le. Nah, mantap. Halo, itu pisang lah, oke. Ole, apa kabar? Ngala, oke, yes. Oke. Mantap, sangalat. Hari Sangalat TV. Oke, bosku. Oke. Keluarga dari Pak Tondokan ini. Itu Pak Tondokan. Oh, keluarga Bapak Fano. Keluarga Bapak Fano. Ini Pak Tondokan. Oke, di sini Perpiongan. Halo. Nah, ini Perpiongan. Mana seberapa Pengararang, guys? Halo. Kumulit masyupa. Anak tuntun ini buang kapenong bantang di lorong kipiro kasongguan na mamasena. Untari alempanang pasakena. Lalan siya Allah kagwanta si Daruna. Maondong anara kalante Allah mayroon lante kula mabiadadi. Allah ditanda malo. Kula ditoding rong. Makalima ana
Marannu kina kupuan kami nomban takumuan. Ana lante kami nomban iya teh. Lana rapat kiki pasake marudindin. Lana poraki Pak Bibi marudindin. Napa masallo ki sulanasan, napa masallo isyana tongko te bangunan, mendani tongkonan sia isungan. Tulana naik to maraputan lambati inasya nenek ewanan solatan di Lembang. Tontong untanung kasih pakaborosan, kasih kamaliran, tete rara, tete buku. Tontong menanai to maraputan lang si pemadian, bisa sola bisa. Tontong menanai to makaponan nao, si pas sampayangan. Misa sola misa si palakuan tua asanda paraya dia main puan matua anak tontong tibangun tu katuan napon we kasih pakaborosan kasih kamadiran kasih kamayan toku mua anta si pasucele utala katahanan lante kami numban iya te mai komi tatuku sangat tu jolona puang matua ungkana sailang penang tapantas simisata lah beda kaguna ku itu di sana kadang mau puranta kasalanta lalang kasimpuranta sola puang matua lalang kasimpuranta sola padanta torino sianan kasimpuranta sola mitu panang pamalamina puang matua tatuku sangat tu tapogawi. Ditaruh apa? Ditaruh uangnya, diambil berasnya. Iya, baru dicampur sama beras di rumah. Membakar kali-kalian. Tak papayang pengkato baran tahun lendui pas sambayangan pengkato baran. O buang sumpu mamase. Ku penasani tumintuna kasalanku belanna sipatuna dipapakan di tugau kadakiku ondong pore di belanna mangkana untuk maikomi tusumpu mamaselako kadeku ku kagiki tumintuna kasalanku nakudani sesola pakun duami laut temelai gauku siatai memulak temkai itu parentani buang kamasena deto kasatan neno anak buang matua mangkuasa bung kamasiki bung pagari salabudanta senanta kisolana santa makapuan tonton saya lakona tamasan payah buang matua ampe makuasa sia juga borok otokna pangantak sia patu borokna katuang ki ondong tidak otokna kasih kasalamaran kali pokokana mintu pasake ibu ini sia di makalani komi opuang lantai Allah Bayar lantai kulak mati adadi lantai Allah ditanda balo lantai kulak ditoni rongkok si dua mak ure semangat mak boleh paraya mati Allah malak ini untanda sakit udona kama pasian itu mangga satontong di papayan sedona pasak itu mangga satontong di palempar lagu kami tahun ini ondong nakalago teto marakutallang teto makaponan nawalan teto konan bokne bati nasyara punna sianene ewanan solatan di Lembang wa malakuna pak kaborok ni siapa sakit lago teto marakutallang lago teto makaponan naw membayang batu sombo molang makrupa-rupa akan lolo tau lolo patuan lolo tananan sialan akan bangunan tongkonan sialan
Bendang mo kalau lagi dan mo Untong loy pamliyo kamu mau tumangkau pasang tutupan nete tomak kaputan lang kamu mau tukurang pasang bobi akoran nete tomak kaponan na Untang itu tadi pak ruyanan Dekomponan iya deh kamu waktu mangkau patululalan itu pandai mangkau naratatahanan manungga ragai tetomponan iya de anak mangka rampak mo siya bendang manatu mo susianan na tupaya ngayoki Allah tote Udah sana dulu. iya marasiumpu ulang nato okuang anak borok londong kanisolana sana tampai kaborok dan di angge mairi lalu setelah dilantai pak orang pangurung rande ya. Sialau tu berarti ku lantai kami nompat pak kuresumana. Si dua musi solat ni mangando kumua den nau pau tua. Ambi tangtore umpapaya yang kandu mama semi. Sia umpalan panang kandu pasak ke nau dindini. Lah dilantai Allah notemo lantai pula tomarasa. Lantai Allah ditanda malok, lantai pula idorin rokok. Di sanda tongan di okuan kuma menjeri komilang tangan kijang lo demo. Kumaram koko mius kampang kali dekulah kemarasan. Lalu pasal kali nabi kadami sia pasake. Torosa dia makan di lautan di kadami. Saka makan di lautan lima pasake. Maka ada mengkomi okuan angkitan dintalinai. Siapa lempami pasak kemi anti tepali supalai ia moto apua lupa sambayangan pak kuliah di situ pak kures semangat siapa ngandong dugi parang mati olomi si solain de tomaratu lante tongko nambone batina sia nenek ewanan sola tadi nembang umpo tete Yesus Kristus anak nabi siapa labaki ia moto menurun era dinami kidongan duo siapa parenta sesama kauna bena masallo uan todemo sia tontong saya lakona tapi lagi karena uan batuan Oke guys. Kamu pun mau itu? Thanks. Oke guys. Telur apa Pak Kari? Ada sop dulu. Mitulani
daw papa. Kacau sebu ya kita yang. Kapun kali ini. Besar sekali kacau sebunyinya. Alang kita terus yang pecah. Alang kita duduk kudak. Itu ulun duduk. Awak ada di mana lah? Mana sir kita? Oh. Ini kau ompit. Kopi dulu Ampit deh. Oke, baik, mantap. Tinggal dulu minum kopi. Hadir bisa berdiri minum kopi. Oke, Mama Ratu deh. Ya. Ini yang pertama Ratu. Mana? Oke, Ratu. Ratu, ini yang kedua. Yang ketiga digendong bapaknya. Oh, yang masih begini. Ya, ini. Oke. Masuk TV, Ki. Masuk TV. Grace. Narondong kami puang matua solanasang. Di bagian mas. Kopi dalam pit. Iya, Ayo. itu kan Kopi dulu, guys. Kopi, minum kopi dulu. Mama Ratu, itu apa itu namanya, Bang? Apa namanya ini? Oke, bagia ini, bagia. Bukan yang bagia, yang ini. Ini bagia, yang itu apa? Ngerasa bagia juga. Rasa bagia juga. Rasa bagia. Bisa bang, bukan bilang bang, bisa deh. Ya minum itu Ampit. Oh, bilang. Oke. Oke, baik. Ini lihat. Wah, Dimas pakai itu. Dimas. Kinus. Bisa tusuk udah tongan kurang makanya bilang benang anak gua para lagu komatan benangnya tak ini malam itu minum berapa dan
Nakuani. Ini melakukan laporan dominasi kolamku. Benda itu kapuan napole. Kuning palang na mitu mura padangku. Semitu iyanan. Angku makada laku dia tangku siside. Dia tangku. Udah mainan dia kan dari rumah toko-toko. Mau pirang-pirang tahun sila saduka. Pelayo manuta dene. Kumandeko siang ibu-ibu siapa dulu kan. Apa aku matua lagu. Kemana? Iya bang siang mutemu di iya teh. Na dituntut tuh bena amu dia main kalian. Nah minta mengaku apa tumintuna apa-apa maka mubasat do susi moto tujuana to pokopongan iyanan kalian. Siapa yang nasuki dia lona dua batu. Tilong na cantik ya. Ini cantik. Ini gantengnya. Wah, ini gitu ya. Opa Korea sama pirang. Oke, Korea. Cari pasangan. Yang bupati secara guna toko bone daripada di Rembon. Naya te pastor Rampuan Lodemo mak pasudun ali toda di dalam kayak me toko na bone apa toko na bone lah pada nani lihat senang. Baina ada kesalahan yang mana tadi depan tidak ada ibu membantu sana susi. Yan na buon Buddha yan na. Yan na buon Buddha. Buddha to ko ng buon na to. Iya. May bintu to no nila. Iya mintu. Kalian mau Buddha duka. Palat telemo. Sarira buon eh. Sarira. Oke guys, kalian mau komentar tak? Iya. Akhiran kopa. Mbak tidak ada gelas tadi. Minta share puan tadi. Nanti gua mungkin putar itu. Terus yan dito. Salatang di bawah. Bayar ke neraka puan. Usisolanto para kutalang pasunod ng nalawag na aluna. Usisolanto ng punang nao upaupoy lang ng pendaw ng ada. Halo guys. Bisa Guys. Get tongko na bisa isu. Yang Sanggala TV. Yang isunya. Oke baik, gue ramang gue bisa. Lambat Pangaruna Ilan na yan dito deh. solatan di depan. Kalisi. Kalisi. Pak pasang nabasin. Nababenda. Ure itu menyerap tuh deh. Hai, Sanggala TV. Sanggala TV, Toraja Kuning. Hai, Sanggala. Dari mana? Dari Sangatta. Sanggata. Talong. Palimbong, Palepe. Ya. Ini orang Jogja. Dari Jogja. Dari Jogja.
rara. Ini ewanan solatan nilai Pak. Maka kamu panggil bunga matua Mangtalau lakukan itu bagi landa saya mati Allah totem. Kita lagi nelo ini nak lalang bukan kadang kami numban lalang bunga nafas sampaiannya jika kadang Allah nak buang matua Allah totemo lantai pula kau marasa lantai Allah mangkami tanda balok lantai pula pura mitodin rongkok kamu tu meraku tarulang batik nasyarakun nasanene ewanan sholat tak dilepak lantai tongkonang bokan Budi upakalaki kisana madatunda puang kabeno banta puang makbul nasuman makbule parah Yuna pasakena kong mato tumangka sa kontong na palempa na to kita masulat Yuna pakawaro na kong matua tumangka sa kontong na papayan ng pasong na kita masulat maandong ng nakakawa malutin ni Saaru talo na apa tahun ini lolo tahu lolo patua lolo tanana na bangunan baru Hai semuanya. si mana Selamat Natal. boleh kata itu simbolna yang untuk bangunan Banua dengan kaluan dengan untuk koi panglion lang daripada direpot tadi yang membuat talion dan kita baru ini pusat dia budak kami tunggu potong ketua lagi bisa itu bantuan dekada ini tunggu pasukan yang mendukung bisa bangunan susi dan tiro mata lunta al-temo upa barang kamala iranna buang matu umpa sombo kama kuasanya buang matu Oh, Bapak Tin. iya ke pastor Din anak-anak pandeloro sampai pada dia Si besar kerbau. jadi berada inasa menjadi tomate pepada dingki lesan na misa bangunan lalu la model-model na lasangan na kayu nasi taruh Oke, baik. ya tuh pandai Besar nih kerbaunya. Kerbau, babinya besar sekali seperti kerbau. na Thomas Sebesar kerbau. Tabe. Oke, kita. yang tanggung panglambe apa disebut panglambe harapan yang baik dibanding masak-masak masalahnya yang untuk yang nomor memang tema hubungan melakukan misalnya apalagi kita tahu pun yang tadi waktu
Nisi patuju kaya kumua pande umpala nata tampai natunggi unggaranay tumanwan Oke. tungko nata Skema rin kiras. yan na Oke, sudah jelas. Udah mau. Oke, baik. Oke, baik. Mantap. pas Oke. pengalaman itu gak bisa teman-teman gimana sama kita si balikan pengalaman besok labi Thomas Surah nilai sangat kapas surah kela tapi pas surah tulisan ukiran-ukiran itu adalah doa dan harapan toma raputana ranguna toma kabonana mata turun kali ini hubungan ini hubungan mata turun kamban na tuletong na alirin di badan dandor yang pura mata tu mana kalau tu anak kayu dan nabi tadi bermanasa kalau kena ulang tangan nalar inang buang matu kayu sunganna buang kapeno banta Tuan tu suluk solat asan lampak kahorokna buang batua. Kupile langsa kudonno buang matasak karetna buang batua. Lamai di sana sarambu piada. Kitab Amsalan Alkitab. Pasal 20 na apa ayat misa saya lako 10. Payalat tulaku tole ku bahasa ayat talu saya lako 5. Tete dio kakinan na dibangun tumisa banua. Sia tete dio tanga melo na dipabantang. Tete dio kapaisana na diponoi tumai bilikna iyanan keangga sia maballo sanda rupanna iya tutokina matoto sia iya tutau nampui kapaisanan umpasombo kamawatangan Tomak rabu merate salat memponan na lan amini lan penaanna ke yatu miolai siami papayan lak bila bijote bangunan tongkonami ya motu kakinan tumi pentoi kakinan tulami pasombo ami si korok londong misa sola misa unogo jong balaran nampa ungkombongan ni batum pasi patu-patu itu nalambina pak tangarami butun na jong bak tengmi jona tetongkonan na nenek mi si nenek iwanan sola tandi lembang tak binna kombongan mi yang untuk kada male pengobingka kumua kola tabarui nasi tarukna piran natu anaraden tama pangala pakobasa dolo patok dote mamale mereka kerat pau terserah di pak peborongan taruraka atau umbarakan akuat tete dio kakinan na dibangun tumisa abanua kode no pa nasusito belang na kakinami bati na siya nene ewan ang solatan di lembang
naurungan benda mong kalau langit tedang montong loy panglion lante padang di talion nalili rembon tokumua anak tontong benda madatu lepas sambayang sia datu kuma opua toyangan ni jomai rupa-rupa bala te tongkonan ia te pamambelai jomai angin bara toyangan ni jomai uran mak kasia-sia pamambelai jomai kamasar rusana api mak lana-lana patoyang ni opuang te padang nanai bendang te tongkonan ia te jomai ra apa kana padang toyangan ni jomai batana tangarante apa yayat tulan pematoto bendanna tanga melo susi karana pumatuanina tete dio tanga melo na di pabantang tubanua di pabendang menggarontok langkakina naya tu apa mi pakai bangun ni tantu lu jo mi buang malapuna pak kaborok na pong matua siapa sakena pong matua lako kamu solanasa tantu disambo bati ina sia nene ewanan sulatan di Lembang bati ina sia rapuna tongkonan bone julu padang tak tahu ulolan katuan undaka kaletera nutan apa susi motok kita toraya tanya baroko tamanna julu padang tak tahu tuta dakaran katuan sang adina dan duka tu di pakpia pira-pira yang mau temiada atan de toraya latukana la solokna siung bangun ni temai dini siumpu dini sipori misa solamisa tak mau pisanan ni po pembina din batik nan dete kemali ki ke pastoran tambak nara kekendeng mikilang itu sebelah kiri di Panotorayan deto dan anak-anak kusitamuan dia sorok guru kebetulan lo na kunjungi Pak Berangku nasi sang Abanua apa malik Pak Berangku mak kumpulan na tandai na aku ma pastor na kuai desa pokoknya pastor mangiru kopi Pak Kutiro sepana sisibang sepana kolam mak bengkel motor na kua lamiru kopi kami pastor ku pakoyan na den oke madok ko makantong kimangkuiru itu kopi nagaraga balina kima apuama nako pastor guru na apa tetean pak melambi isela ko sangatan ngapitu na tete dua sela ko tete pitu bongi unurusuna anak asrama 230 tu anak asrama ku totemo pastor ya tuan aku anak asrama pantiasuar karena sangat tahu ternyata lantang abai jadi 230 tu anak asrama yang nagading kiman nandete lagi potua pastor tanggan kukuan dia membahan kot bala kukot bahkan kemak kot bona dulu kampung kue di sana raka kamu masih kopang itu rapun tayo lupa pua ya apa kesana ya tulah kupakada atau kumua tontong bangyan nenek todolota unden dedendean mudah-mudahan keden di batita sumur utama rampanang kapak nabenda mo temay tau dulu tongkonang kada
ton nama alingkas yang para molangan tando odiang gilo alias pelaminan nakwamiya tega yang adiaru pantarana ana tongkonan yato paden dede na tongkonan yato pangloluan na tongkonan yato iya delokol loerara pantarana ana tongkonan yato paden dede na tongkonan yato palololuan na tongkonan yato. Begitu dalam makna ungkapan itu, to believe it or not, percaya tidak percaya, orang Toraya percaya. Tonton nenek todolota, umpas sambayanan ki daomai, umpalakuan ki tuak sanda paraya, diomai puang matu. Napentamuina indo nina, turambu tongkona. Kukwani kamu pemali-maliat atau mak rapu do tongkona le. Iya. Mak pemali tanya mak larang aman na tiada aku kau itu pemali to. Mak pemali itu berarti mendoakan seluruh keturunan tongkonan itu pas sambayangan. Belanna Pak dende atau nenek di ponene mamula jomesan nenek ewanan solatan di Lembang pira lauran na domai batu pira sok na domai selako ampo paling berkompokade yang paling terakhir yang saat ini sedang bersiara di atas muka bumi ini. Natotemo pantarampo mika apan dio meto ang banuan mi tebuah malapu na pasakena pong matua buah malapu na pasambayangan nenek di ponene dipapayan lante pak gaurang panguran derandean dipakai untuk lagatiku ite kasih tamuanta lante pak gaurang pangurande randea. Nah, kau pastor paroki pokadan naa ada tongkonan diberkati pastor dan dibuai. Ya itu nama yang lazim di sini. Tapi ada peneliti mengatakan buah yang mau madaona rambutuka yaitu meraup satu truk di bawahnya mak buah. Tapi tentu saja setiap wilayah adat punya lauran alu. Kukisan nato tu ko pokada tomatonku sesuluk solanasan lampak kaborokna puan matua. Tananungan pisitaruna kada nina kumua. Tete dio kapaisana na diponoi tu may biligna eyanang keangga siya maballo sanda rupan. Pantas si bisa tate den nasang tu tanay unanna seng. Den nasang tu tanay unanna de may barang-barang pusaka. Totemo de tania bang mana tu den mungkin paling ibu dah tu di sana koperasi simpan pinjam CU Balok Toraya KSP Marendeng ayat tu kesana ayat tu CU nama Rendeng besang ala koma rupa rekening pasal lo baka buah baka palipu pataru mito ayat tu tatandai solana sang pasal lo yaitu pasal lo kulabina dininan nasia
Dinin nana Pak Busa keduku baik. Dinin nana Pak Busa kerak-rari. Dinin nana Kandilo. Pare-pare. Ini juga nana Sek. Doi. Iya mati. Nampak ke depan terjemahkan itu kitab suci tentang surat pada aku. Ya. Bilikna iyana. Bilik itu ruang. Iyana tiangga. Siapa ballo sanda rupanna. Wah, maballo sanda rupanna. Nah, iya mote. Di kure sumanga sia dia loto temo. Di boleh para ya sia dia loto temo. Tontong sia di andolan da pematua kemudian lupa. Nah tontong bantu buang batua. Bumpa mayanan kin mama sena. Bumpa lempanan di pasake. Kupekutan nama kumwa ya dari koma abuat tantu deh. Persembahan ma'rupa mandu, ma'rupa bayi, ma'rupa tedong. Ya tu kuisana. Ya tu tedong dipakai lang pak buaran lang kaperaukan. Oh, yang tadi kuah malam kami undak dakaran ki biar paling kurang sangkumabe tantukuna. Ganna apale sunnah. Ganna sulo-sulona posisi pabusa-busa jadi tokulunna. Bayatulah menarik batu. Menarik untuk direnung keadilan mandala. Sangkumabe paling kurang. Ya tu sangkumabe tetaru nota midiri kan. Sangkumabe tadi. Eta pratanunota jauh tanna palata. Pas sampayanan nasato panglabe uka nasato dikua nadi kage sanda eana. Na jauh palata na jauh kaleta na lipong jauh palata denosyupa. Ketonto kami lorong pasakena bumatua bila namanda pak kapanta lain dia namanya kamu lajo na pada mapela lipong yung pala. Kutiro-tiro papalay di osokanongan. Silayanan sini nasolata rekte pada dikura. Iya tadi kuat tadi garon untuk mentepak gauran. Iya tuh ritus mak penduan di Bogau mak palimbong di sana mak palimbong ya yang narambu juga ya tu papa di palutama ya palisun nataram pada Bandung tutok donawai yang di sana mak palimbong lato mak tananan dapo lasusin nanti nah itu papa ongan di patok donama ya taram pengalaman buat apa? Yang nasolok nak balik buat di parulan ya saja. Tonton nak buat apa? Apa balik buat? Misal ini pak lako-lakoi dan nanti di sana musuhlah dia bantonanna ada si bodi pada. Tomatuanku sesulut solanan saat lampak kawarokna buang batuan. Melakan nadi kuah COVID dan waduka di COVID te patuan tama rupa baik. Pada siapa rampo di belu-belu di tobanan rakadi lepor rakadi lepon di raka yang mengenai payah. Kumalongkong siapa ya tukung batuan. Arangna gadanna kung Yesus na may papasan Injil nina. Konteksnya aku na yang berkuah dan bisa sampai lana to budak pada dengan orang kung Yesus palagi batu buat o guru suatu seluruh na bagaitan atau mana
Ia juga Yesus membantu mereka berbagi warisan mereka. Nampaknya Yesus sholat. Minda naman kau nalang kau marah karani, batu kau matalah. Sambil serong dari sana Pak ya. Apa? Taruhin ako kadang misa pangadaran mabalon. Paapa kilala kapwatonan. Kanang dahil siya kanang lang ito kali medyo may kabasisiinan. Kailan na tayo na iyan ako tuwa kalabian niya. Apa rin isang kabasisiinan? Ketamakan. Bahasa Indonesia. Latar kita. Ketamakan. Apa itu ketamakan? Kaum polosongan iyangan lino antara ragu. Kaum polosongan pak barang-barang. Kami lakaran peta lalu pak barang-barang lino. Kenapa penantar pak barang lino? Ini dapat ada dia kata itu tak, dapat timbang jawaban tak, tak. Dapat kematua, mak tak itu kita baca nalai isan kau dia matuah pak, tujuan mana pala. Saya kasih kata dia, saya kurang saya sumarro-marrota. Dalam nada kata saya, mak resumana, siapa kemelo, dua apa nabi itu matuah. Ya toh, laku toh siapa laku patunggan ni? Narorongan ni ko Yesus toh kada pak pakilala ulewi isa udedean. Napade isa toh sugi udah toh ngambura pada. Pusat yang tanga iku mua. Mak topok toh ngamote ialan ka bura pada na tiru tualangan nasibit tinggi nasam. Apa mau laku kau? Maras sama tanya dok butuh sangat inspirasi bago bak mulai inspirasi jora kaya me komo tua balai kara karo kudus rekan jora kaya me setan inde mo pole laku kogo laku rondon ni nasa ngalampu ku pabenda ni kakuan na pole kuning palangan pintu murah badan mangka de to si pakada-kada me penanna kadena dia tang udah tongan mo anak yo kalemu ma tok melayo-layo paran-paran ko mangiru-iru ko na kontekstualisasi pastor Bini anak wani gara-gara ko arena apa si laga-laga telo apa si saud asa apa sa telo nga bisa di Malatu juta sewa arena misa partai Manu Pilipin Sitamu Peru bisa 500 tu apa sangat terkaya son Sapa na tidak memang natarima bandar yang punya baik arena kerbau maupun arena ayam. Tomatuanku suluk solanasa. Lako to tawiya to tolang ulilian na po Yesu, ulilian na tak na kadadian ton. Ya may cara na po Yesu tak mengadak makatekese. Pak Pasosian. Lapo to sungi bara maka ada tu kong matua to baga ya bang siya mo te bongi iya tena dituntun to pena amu yo may kalemo na minda mo lang kuapay lumito apa mangka mo pasaka to na tuto ito na Yesu pangadaran na nakasusi mo to tujuan na to upokobongan iya ng kalena siya tayo sugi yolona puang matua may kami tomatuang kusur na sa nagpakawarok na pumatua napatarot na lawang ang negatuan na kamasensyati
Lagi-lagi itu kita makhluk sarani lagi dari sana masa nata. Tak nayong perkara itu kasihan na pong matualang kali ni Yesus Kristo. Laulah baki dia mengkosan na dosa siya kamatian. Yang kusa bulan pasambayangan nina to manurun siya eran di langit ato. Lan pusat siara keluarga kudus Nazaret sa pagabayo-bayo sa Allah. Marasan di palingka tusangka lasangka maklalan anu lasangka maklalan nada kaditokuan na di sa bangunan mendari banua kabusunan na pong matua inang kami membana tahun na pong matua dak dua tuku urus kami memban na yatong pabenda misa tanda susi eran lang ng langit di sama bate apa di pasarani mo bate yato si turu al kasaranian Katolik na disabot bate na Yesu Kristo to manurun di langitongan bandera na Yesu Kristo eran di langit to Eran di langit. Genova nayatu mama sena pong matua pasakena pong matua tontong bang napapayan napalempal lagu kita sawanasa lagi-lagi lagu kamu to maraputala to makaponan na ulan ditong bonang bo nila di padang di talion pati na siya nene ewan ang sulatan di lengkap kasugiran dia ulan na pong matua tulah di papayan waktu anda kumani tak susi sugi bagan ina kumua napake bisa bangnya tua panabendi pong matua padahal naben pong matua kumua napake tuo men kaulalang ngandolo na pong matua tuo pangke pong matua tuo sola padang na torotolina umbang katuan na ponoy kasih pakaborosan kasih kamaliran kasih kamayan na biasa dipatarpa kasih di kanan kelangki lu agan tanah dianga labi kedikwa mamaram matamu tati ngayoy sidik kanan ki misa sola misa lalampas sambayanan lalangka mendiorenanta diosadena jolona padanta torotolino padanta rupatau rapunta kenalandi atu yasto maka limaana si pas sambayanan misa sola misa si palakuan tuak sanda paraya dia may puang matua otona kasalamaran kalimbongwana mintu pasake denopa nadadi susito Toma tuangku siya suluk solanasang lampak kaborok na puang matua may kami tasapo matoto itu kapatongananta ulen dui 12 kada kapatonganan tutas yosoy diomera sulukna puang Yesus ta pada ku patongan tu puang matua ambe toma kuasa tung padari langit nalino sa Yesu Kristo anak tungga na puanta tumangka ditampu belan na kapuasan na penamasallo anna dadia na kadara Maria tumangka parasay kamapadiran tona pa parentana Poncio Pilato nadiata namate nadipeliang tu mentama menampakkan pan ia to naloma pentalun tu misilimelak na tomate tu kendeng walangan suruga unisung dio kanan na puang matua ambe toma kuasa domela nanay sayong paresa to tuo siya tomate kupatongan tu pena masallo gereja Katolik masallo kasiturusan na to masallo kagarisan kasalan katuan say lakona may kami tamasambayang tapalakoy kumuaan na pamaseroy pong matua teway solasia tula dipasita pa anna dipake umpapayan nito pa pasake na pong matua
lako kita solanasan, lako te bangunan tongkonan, lako te padang nanai bendan dau te tongkonan, sia lako mintu tu apa tak angkaran, lante pak gauran pangurande randean iya te. Matua ambe to makuasa to nakasalamaran sia kalimbong babana mintu pasake melakukan kumaan mi pamaseroi te uai ia te ulendui pena masallo mi angki pake usak pomatoto itu kapatongan angki saran nungki mati olomi sorongan kani kagad di pagarisan kasalan sia toyangan kani diome rumburak ka ana sia pak patudun na setan denong pa na tontong lolong lang kipalakong pote te Yesu Kristu tutuo si maparenta si sola kamu na pena masallo puang totemo siya tontong sa lakona o puang kamu mo tumangka usway tu Nabi Elisa umpasita apa siya solaway kumuaan na way iya to umpabuto kamasakean siya kaloboran umpamadiongan kani penaangki malaku mati olomi opuang kumua ami papayanang kani kamamasyan mi sia mi pamaseroi te sia iya te anna minda sia apa-apa tu dipipiki wai tu dipasisola te sia iya te la ditoyangan jome rumbu rakana setan sia dipamatoto belanna kamenderenanna pena masallo umpotete Yesu Kristu puang siya pangantaki totemo siya tontong sa lakona marasan kani malelako tingayo tongkonan tapenanyan nito ambe do suruga ayak misa mindak keluarga mbasalik balilin bawai kira-kira ada O ambe dao suruga bagian A. O ambe dao suruga irami anak mi kibala bumi bura lindo masake buan ambe mamase bura lindo masake bura lindo masake. Buang matuang de makuasa sialenpan pak kamasin oto na kasalamaran kalimbong bana mintu pasake di puni komisi akipakalabi komi opuang belang na kamu tu pande na mintu pande tumbang mintu ma dandam maritik tumbang pak rapuan teterara tetemu nenek si kamayan sia si kamali misa
solamisa. Denno paan na yate bangunan tongko na bo ne yate. Tontong benda matoto menda di tanda malabi na pak kaboro misa pasak pe bila kote to sangka taral lolo to santambun tonina. Tontong menda di tanda kami saranna te to maraku talang nenek menda di pepori matoto na te to mak kaponan dao. Pati na serakunna ewanan solatan di lempang. Bila na tonto na na yung kilala itu nenek di po nenek tumang kami pakai mantara ragu pula ko batang di kalena. Tonto na na yung tanong kami sarang nenek na yung bangun kasih turusan. Tonto na na yung papayan kasih pagkaborosan. Manenek na yung pasonggo kasih kamayan. Den no pa. Anak mitu to kende kelangan tongko na bo ne yate. Lalangan yung baka marampasan. Siameng kalau kumpokin lo duka kamarang pasar. Deno paan nami tua pa di pokada dao banua tongkonan iya te yang mokada tanpa kudun. Ia mo bisara me pamak tampena napak tangara. Deno paan nami to mamma dao te tongkonan iya te lamami mammakna maelo tindona. Anna sulit torro matoto kelan nilu kabo yoran. Anna sulit torro malaku kelan nilu kamalamman batang kade. Denno paan namin tutusan kalamma na batang kade tu di pasar ka daodapo na. Tetong konan bo ne yate. Umpabutu kamatotoran siya kamasak ke Allah komintu taun tarimay siyang pasikalamai batang kadena. Patoyan dito to maarapu yung may karorean. Anaton to magtuwalang kaganaran siya lempanan pasakin. Deno paan na iyate tongko ng buo na iyate. Mambela yung may taapang kila. Toyang yung may kamasagaran na angin barak. Mambela yung may urang makasiya-siya. Toyang yung may kamasarusan na api maklana-lana. Deno paan na yate padang nanay bindan tetong ko ng buo na yate. Magbela yung may raapagan na padang. Toyang yung may bata na tangarante. Deno paan na mintutua pa na pasorongan teto marapulan te pagauran yate. Menda di pasorongan busarungu diolomi. Siya na potete pasakemi lako mintu to tarimay. Mintu na to opua. Iparampo mati olomi. Potete Yesu Kristo anda nami siya pela bakti. Ia mo to manurun di langit tongan. Dosay umba alung sanda sundunna. Kinallo sangka sanda sundunna. Siya mo era di langit tongan. Tuni polalang ng seruga. Ia mo tutua siya maparenta si solat kamu na pinamasallo uang totemo sa tontong sa lakona.
C. O ambe masukkan di bumi surga, mi pasong loran kami lindo masake uang ame mamase murah lindo masake murah lindo masake. Tatore. O ameda surga tironi anami kipala bumi bura lindo masake puang ambe mamase murah lindo masake murah lindo masake lan lindo Abe susi kamu tutorono suruga uang ambeki uang ambe mamase murah lindo masake murah lindo masake ambe masukkan di bumi surga lindo masake uang ambe mamase murah lindo masake murah lindo masake. May kami tapataro itu pas sambayangan taon lendui pas sambayangan pangando. Puang matua ambe makuasa sialiu kaboro. Kamu mo sedana ranu matotoki. Kisan datongan ni kumua kamu mo kalimo babana mintu pas sake yang maratoan kimas sambayang kumua. O puang, tontong kami umbeni kamatotoran sia sumanga pak kamaya tumintu tomi ben pastanan ungkambi itu taumi lan kombongan salo anna panakta itu pastanan tengko iya to situru lalan katunganan ni kumua anna iya to kombongan salo latontok matinuru umbang muni tukatuan mengkaula mati kalemi sia katuan naponoi kasipak kaborosan kasi kamaliran na kasi kamayan ki palaku opuang hariman pasampayan opuang tontong duka kami umpakananai
patudui tumintu tomak parentaki randuk daumai madaona sailakolan telepongan tondo iate kumua anna tontong matinuru unayokai tuto buda situru kakina anna ia tuto buda makdin umbanguni tukatuan naponoi kamisaran kasih tulungan sia kamarampasan ki palaku opuang tontong komi umpalempani pasake marudindinmi sia pasumbaanmi mama semi teto makrapu lante banua tongkonan bone ewana sola tandi lembang anna tontong tuolan kasih pak kaborosan kasih kamayan sia kasih kamaliran misa sola misa hondong raka tontong tuo mengkaula mati olomi sia tontong umpangke komi langit tu lalan katuana ki palaku opuang pasake lolo patuona sia lolo tananan kaumi lante banua tongkonan bokne iate anna tontong membaka pasake dukai tuminggu sara pengkaranganna anna tontong nanai ungkapayan kameng kaulan mati olomi siapa kamaya lako padanna ma'rupa tau sia nanai nene untarima silasanna lana potuona umpangke komi sia unalamase padanna tolino ki palaku opuang beni kamasakean sia sumanga kamakuduan kumintu bakina ewana sola tandi lembang tumarasan lan pasikolan kumua anna tontong matinuru undakai sia umpopembakai tukamanarangan sia kakinaan tumakdil lana pake embanguni tulana pomerona kalena keluargana pak rakuana kape kalutanna sia tondokna ondo raka tulana pake untuntuni tulana korongkona sia nako salamakna dio olomi ki palaku opuang tontong komi umpasiriai kamasakean sia kamarampasan tumintu taumi lan telepongan tondok iate anna tontong ungkari tukui umpasomboi tukatuan naponoi kamisaran sia kasih turusan sia kasih tulungan pasake tumintu sara pengkaranganna dakaran kandena potuona tananan kumua anna ulendui iananko tontong natarima diomai kuang kusilasanna lana potuona tontong mengkaula mati kaleni sia unalamase padanna ma'rupa tau ki palaku opuang o ambe palempani pasake kamalekean tuto ma'rapu kedeni tumarasan lan kamalaman batang kale sia belan beni kamalotoran tulana umuru kamatuan anna tontong matoto tukapatunganna sia ranunna lako batang kaleni opuang la ulingkani tukatuan ni kamasian siati ki palaku opuang di pas sambayangan duka opuang tutup matuan ki pak susuluk ki bapak bin bapak kari tomak lapulan ketontonan ia tetulan kemalam batang kali
kamu di sana itu agana setua pada para lui. Kamu di sana itu pasat ke batu rahmat na para lui. Kumwa anak di maleke, jome kamalamat batang kale. Ia mato kuat terumah kasih kami. Di palempan ni to pasat ke ato. Lako batang di kadena. Ulen dui ito nalakatanan lan kamayay. Ulen dikan diway sa pedampi. Bitontong sa kumatotoy. Tukapatungan sa ranun na matimolomi. Ki palaiku o buang. Kedente pasambayan alata marangkulangan kuang matua situro kaparaluanta. Batu den taun palaku ita pasambayangan ni. Batu taal pasambayangan. Baik kami dapat sembayangan itu temulan penaanta panta sinisata. Ia moto opuan tupangan dona taumi. Torro masih kami opuan. Abi tanding talingai semili supala ite pas sembayangan ki. Misorongan kan itu apa kipalaku situru tukiran waka odor kasih turu kama sorokan penaanmi bela namin tunato kipalaku kotetis berisu kuangki tuduo semak parentas sola kamu na pena masallo tumangkau na naikan ni masambayang kumua ambe kido suruga lani pamasallo usanganmi la saitu parentami Ladari kepakorayan milan telino susino suruga Bengkin itu lagi pertuanan yang lo temo Sepagari itu kasalangki Sesekali pagari itu kasalalan kaleki Sedang pertama kelampas sobaan Sakami dalam panangkan Yang dikatakan kayaan Mai kami kasaronan itu tanda kuda sumanata Tak menanya Pasat kami ke PMAI sensilang nomor tahu. Sakeni debe malaki namo dagan namo maseki laku kamu upuan di sandera nabena Mitra dua apa mangkani kabena disani ngomarinanai ya wakama masea asakemi depengalaki Namo tangga nama maseki laku kamu upuan kisang bera napeanki anukan buah laung budi gomi Untuk melati berkai Tukang lemi opuan Pasakemi tepe malaki Napo tangga napo maseki Lapo kamu Opuan kisah bera napeanki Buntu Lombok nomor 5 Buntu Lombok metane tena
Stensilan nomor apa? O tuang matua ambe liu kaboro kisanda tongan ni kumalante pak gaurang pangurande randean iate ondora kalante kami nomban iate minjuring komi usitang muang kani umpas sakke kani solanasan umpas sakke tetoma rakulan tetongkonang bokne batina siara punna sia nene ewanan solatan di Lembang sia umpas ke te bangunan tongkonang bokne iate umpas ke te padang nanai bendang dao te tongkonan bokne iate sia umpas ke tu mintu apa napa sorongan lante pak gauran iate ia morato okuang angkitang tore umpaken den pak kudian situang pak kurre sumanga mati olomi situang tontong mas sorongan siama pasande tama kuasa matontongan mi dendo pa anaya tu kadang mi mangka kirangi siakin nannung mandalan lamin dari pento yang manda sia sulo marorongan lan kalingkan katuan kisitaruna sedendo pa anak kamatotorang pasak kemi tu kita rimalante allo totemo laki pomatoto lompo gawi tulalang pak korayan mi siondada itu kasugiran dio oloni dendo pa ang kitandai tongan ni umpake melo itu mintu apa mangka sia tontong mi kamasean kani dendo pa ang kitontong matinuru undaga itu kasugiran dio oloni tu laki pakai tuo tontong mengkau lama ti olomi siom nalama si padang kiru patau anak pemala di sanami kipo mau pai ondo biraka kipo salama solanasan dio olomi ia moto okuang tu pas sambayangan pak kurian situang pak kurre sumanga
siapa ngando tuki sorong mati oloni si sola toma raputan lang lante tongkonang boone niate bati na siya rapuna siya nene ewanan sola tandi lembang umpo tete Yesus Kristus dulu salama aki ia moto manurun sa era di langit kitongan tutua sama parenta sesola kamu na penamasallo puan totemo sia tontong saya lakona toma tuanku sia suluk solanasa ngelampak kabarok na puang matua dolo aja bila tapauku te kami nombanta kukua kure semangat laku kita mas solanasa tu rapa unala katanan lande pak gauran niate ondo pira kalang kami nomban pangurran deradean kadi tokuanna kadi pasakyanna te bangunan mendadi tongkonan mendadi isungan kedendi kadang putih bandingna atilengko panisakal lakotondong tobatan tapandas simisata indena masuk soran reme kumua kita bango umpasi patu tanai umpasi dundu katonandi lampak tangaranta ondok diraka lampak tenta pantat simisata tokumua antama toto umpataru langan itu katuan toto siapa nakamasian kipong matua mai kami tapa upu ite kami nombanta tapa laku siapa tarima pasakena buang matua narondong kami puang matua solanasa denau paanna kamu solanasa namintu tuto di pasambayana labi mintu to marakulante tongkonang bone yate badina syarapuna ewanan solatan di lembang tontong narinding palakna tulang butaruno siana palempan ni pasake marindin puang matua makuasa ambena anakna bena masalo tomat tuanku sesuluk selanasa lampak kabarona puang matua sundu menetutu kami nombang talang teatu totemo dapat taruh cepat orang panguran dean ia tesya katuan talampak kaboro sia kamaram pasanna puang matua Amin. Hidup rukun dan damai dan silam nomor 7. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya